And ay pangalawa na po ti When Si Kalaing by Mr. and Mrs. Nora Duo. Pagluka iti mata sikat ina makikita ragsa at di agpatingga iti ina marikna musika mapukaw di mapuutan hasumipnget iti aglawlaw sikat iragsak na daytoy biyag ko sikat liwliwang na daytoy puso sipud pa'y simangbay ka anyat ragsak na rikna si kalaing pagduyusan awan patinggana saan kuma atumteng tialaw mapukaw ti ayat mo kanya tain na hing sa pata awan sa bali dito'y na no mauyos man to'y biyag ko siksikan tulaeng dito'y pusok biyag ko sikat iragsak na daytoy biyag ko sikat liwliwag na daytoy pusok sipud pa'y simangbay ka anyat ragsak na rikna si kalaing pagduyusan awan patinggana when si kalaing tiinak ay ayaten si kalaing tiinak ipataten iragsak na daytoy biyag ko sikat liwliwag na daytoy puso sipud pa'y simangbay ka anyat ragsak na rikna si kalaing pagduyusan awang patinggana sikat iragsak na daytoy biyag ko sikat liwliwag na daytoy puso sipud pa'y simangbay ka anyat ragsak na rikna si kalaing pagduyusan awan patinggana. Thank you for watching once again. Kurang Evangelista.